Ekufikeni kwakhe uNgqongqotjhe uCele uhlangatshezwe zinqonqoyile zabantu beEFinetown ngendlela ubujamo obumbi ngakhona kule ndawo. Amapholisa wakho sikwatile kumphakathi sishonele. Ninje ngishonele umngani wami, childhood friend, eshonile enokudoya kithi, odutshule emotweni, esihlalele emotweni. Because amapholisa wala awasinaki. They're reckless. It is said ukuthi same day incident ivene emaphoyiseni ifikile lana yithe besimisa ukuthi ime wahamba lo yababa sasala thina nabantu lana besibhekile singabazi ukuthi sisenze njani. Umbuzo wami uthi kungani babucele isystem yakho ifika sesilinyalelwe? uNgqongqotjhe uthe angezwa inlilo zabantu wathembisa ukuthi ukusukela ngomvulo uzokuthumela ipolice station kamakhamba ngendlwana kileyo ndawo eza kwelusa ubelelesi. By Monday le mobile enicelayo izoba khona la. Esozama ukuthi kube khona amaphoyisa azosuka eziteshini, amaphoyisa eSABC namaphoyisa kamasipala ahlale ekhona kuyona ukuze nikwazi ukubika kuyona, bakwazi ukuphendula ngokusheshsha, nikwazi ukuxhumana nabo. uCele uthe bazokuthoma ukuphenya bebaphenyisise ngenlilo zabantu, ukusuka lapho bathatha amagadango. Uthi njengebutho lamapholisa bazoqinisekisa bona umphakathi walapha uyavikeleka.